gulali pakai permen Goldie ya. Bumi rasa blueberry. Tenis rasa apa? Dipotong sedikit aja. Lalu ganti football rasa lemon. Mamma mia yummy. Selanjutnya rasa cola. Dan baseball rasa lychee. Dan yang ini rasa apel green. Ayo guys, kita campur semuanya. Hasilnya nggak bisa diambil, jadi yang akan main gula. Hore, panen gulali. Ini hasilnya guys. Ayo kita coba. Enak banget, asam manis. Super. Mamma mia, yummy, so sweet and tasty. You want to try, guys? Yeah. Okay. Next, bikin pakai apa lagi, guys? Komen di bawah ya. Don't forget to subscribe. Bye.